Irama ina batalifusa ni omasi bakazo aya berhuhuo taro mali lo balangi heda malhe andre te ale moroi bazura hagai fazadua ayati sara irugi ayati siwa imane badae. Babazi 20 asara membawa sifitu basoni wa o Yehova ni faema hagai sama elee imane. Hede hezeru babeli odo zelatieli kumadru bamado yuda bako Yosua ono Yosadaki ere sebua babaniha sato emane. Anihana zitosai bakemi sino mangila osali andre la kheminia fena. Bahewoi sama maigimi ya ia dae adia tenga hula zile boto ba maigimi Baya boi busi de ya uga seru babeli iwa o Yehova. Boi busi de ya uga Yosua ono Yosadaki ere sebua. Boi mi busi de mi ya amini habadana fefu iwa o Yehova. Bami babaya halewe. Utolo saai ami iwa o Yehova ngahene. Ni pagalasigu khami me aheta ami badana misrai. Babelo gehihagu bakami. Boi mi busi tetemi. Imanesa Yehova ngahene atemai futa ba ufaheum banua siawa abadana ba asi batana sabe. Ufahufa ni habairo fefu batobali ohulo gama-gama ni habairo fefu anaa ba anene nomo andela khemi ubee iwa o Yehova ngahene. Khegu wira ba khegu kanaa iwa o Yehova ngahene. La khemi ko salia de dania ba ebua moroi ba la khemi nia fena iwa o Yehova ngahene. Ba pangorifi ube banaha ande iwa o Yehova ngahene. Irugi da humpaso taromali mengadro ita. Masuno doime ama Yehova lo balagi ma ya uga zihete khema ia da bada romali atre. Bayainda aga sino obulo banomome Pemasiga mairenuisi enal aboto badedema. Fahaudra aga fabelegehe hame. Enal aboto badedema daromalime andeni rongoma baziotarai dauge. Yaduhu. Irama ina batalifusa ni omasio bakazo aya. Wabai ita maapefu. Yahobu drefisi bohou. Shalom. Omuso si baida da batandre sawa gele khazo aya. Irugida eno itolo ita. No 20 alima bongi ba ara. No sai tahun raga bawa si sara andre. Saranga hene. Siwa ngautu 20 ene. No iroroge ita ba no itolo ita. Faumasi nama nononia. Faumasi nia bakoda andre. Anda sinangya mana ta andre sawa gele khania fefu da tenga berba no atula ita. Tenga berba abeleda. Apa hakhede de lobalangi bakoda andre. Amaina batalifusa ni omasia bakazo aya. Taromali ande sitobali angere nuada bazima khe. Ba fehede Yehova da ni faema genoninia hagai. Khezerubabeli kumandro bani hayuda. Baka Yosua eresebua. Babaniha Yehuda. Baginete da'u. Me bandre fili mangoto telunga fulu awalu. Ba ifangabuli ni ha Yehuda badanera razokoresi. So mato 40,000 ba atoza ngabuli. Ni deniai Zerubabeli kumadru. Ba madoyuda. Ba eresebua Yosua ono Yosadaki baginete da'u. Babadre fili mangoto 12 ruafuna keriso. Razo Dario samatere drava beresia aifakoresi. Ifarouda deniha Yehuda bangotomosi omo Yehova ba Yerusalema. Menomu berege ba mazefi. Bano irai te bato bano huge me oya ngavale zitobali taha-taha.
Taha-tahania soha uga ngavale. Siofona si baila tenawa ni hazamaria ena te taru geli ba Yerusalema. Ba boi te otomosi nomo Yehova. Ta ila ta ena bazura gesera faza ufa. Basi duania lefa atero de ni ha Yehuda. Badai te ombaka ba zurahagai faza sara ayat 2. Batana baadia arere ni ha Yehuda badomo sara samesa. Andre wa molua-lua bahalewera. Lei fahobu halewera lo balangi. Irege ampe buah zinanera. Da te fatuna kheda bazura hagai faza sara ayat 1 irugi zifitu. Amaina ba talifusa ni omasi ba fazo aya. Menosi manezi no alua andre wa mai khera hagai. Babi amoi mamarou tedera ena elato huge wangotomosi omo Yehova andre sinomu berege. Bada ira talifusa be sitobali toi daromali ande bei ata ufi. Yaro dedera lobalangi ena bei ata ira ba malua halewe andre. Me halewe ni halera andre manogoi halewe lobalangi. Lobalangi zanolo ya ira. Lobalangi zile farai khera. Bana si amai dola zoguna ni oguna bada ba lobalangi Yehova. Zamokai lala basanga asogo iregetola tebeneki. Ira talifusa ni omasi bakazo aya. Dana gohita dede wa ibe evehedenia ande Yehova bambanuania madoyuda. Ena lato huge wangotomosi omo Yehova andre babei ata ira wombambaya halewe andre meso ia zanolo ya ira. Anda berada tebe tu hohuo andre. Ia ibe oha dede Yehova atau Tuhan memberikan damai sejahtera. Irama ina batalifusa ni omasia bakazo aya. Sotelu fosata zinanya tau sisi badaromali ande. Fosata sara ia da mai ia banga aroe tedembanuania. Da te duna i oroi ba ayati sara irugi ayati tedi. Amaina batalifusa ni omasi bazi 20 asaran bawa sifitu. Bawa sifitu ba kalender niha heberai ia da bulan Tisri. Tiberatai ge ia iotarai fetalum bawa September irugi fetalum bawa Oktober ba kalender Masehi nioguna eda ia dae. Bangalua si 20 asaran bawa ande ba iwa behedenia Yehova ni fae mahagai sama eleo. Khezerubabeli ono zelatieli kumandru baniha Yehuda. Baba ke Yosua ono Yosadaki ere sebua baniha Yehuda fefu. Inateva mae mahagai behede soroi Yehova te faudu baluo perayaan Sukkot. Mahari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daud. Ovasa nose dahageu. Sito te falua batanggal fele 5 irugi tanggal 20 asara bawa Tisri bakalender Heberaio. Me ila ba irasoi hewoi sawa ide dede niha Yehuda. Bazino alua meteberetai ge bangotomosi omo Yehova ba Yerusalema. Andre ba manofu ia bazito saini ha Yehuda andre sino mangila omo Yehova fena. Ni fazehi zelomo. Sino te duduge me ngafulu a fahe silalo. Aboto ba dede hagai. Wa alua ba ide dede balefa nema bani ha Yehuda. Wangotomosi mangabuli omo Yehova andre me areu lela kheminia moroi banomo Yehova ni otomosi zelomo bambereta. Bagina te andre
bai habui ira faaragu-ragu, mapisibisme, andreba baginete ba maele hagai, araha fefu ira aitu wanatonara. Berdae wa moguna wa marou, ba famahi atede sino atata, badae meihera Yehova, atau Tuhan datang untuk menyapa mereka dengan memberikan kepastian dan harapan kepada umatnya. Ira talifusan yang masih baka soaya. Ya aro ete tembanuania Yehova. Ena ulu ata uira. Ena ulu ragu-ragu de rabangai haluwe andre. Fasohera semangat. Babangai haluwe zoaya. Sino mufaduhusi tedehera. Ya iya babang otomosi mengabuli omo Yehova andre. Ba Yerusalema. Ama ina batalifusan yang masih baka zoaya. Hula gaisi mana na te kau ni ita irugi mane mahu andre. Te kau ni ita babangai halewa zoaya ni faduhu sini atede kheda babang halewa gaya ia. Anda bai atau ita so Yehova sitola manolo ya ita bada Fosata 2. Le irai banuania so ia babanolo ia ira. Ama ina batalifusan ni omasia bakazo aya. Fosata 2 andre te zara-zara baka ba ayati efa irugi ayati silima. So behede bada baka imane. Baibusi de deu. Bali heberai odae ya ia dae hazak. Eluhania menjadi kuat atau berani. Telu kali ioguna behede dae. Sakali oguna Zerubabeli, sakali ke Yosua, sakali bani Hasatofefu. Ira talifusan yo masih bakazo aya. Ifa mahagai wa maele ande soro Yehova bangumao. Bami babaya halewe itolo sai ami Yehova. Fehede andre si boy fanga aro dede ni ha Yehuda. Wale ira Yehova. So ia bagota luara. Basebuania wale mane ire I osile ege zino ifabuhura. Dia tidak membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Da itulah tafegi bazura. Hezekiel ifazatalungaflaena ayat walu. Iwa bada bautuyu ami banuagu. Balo balangi mi drao. Ira talifusan yo masih bakaso aya. Ifuli itu huga banguma azui ba ayat 5. Imane bai mibusi dedemi. Hizai fehede dae ifa kelibe ya ia dae Altirah. Eluahania Lembaga Alkitab Indonesia imane jangan takut. Bai ata ufi. Lemoguna ata uira hadiah ia. Hadiah ber. So hauga ngabale berdia. Sarah. So geheha lo walangi sila farihera. Sidua. Abele geheha andre babanolo. Sitelu Yehova zabelehera ba sondoroge. Basi efa ira talifusa itolo ira Yehova dae tasendra bazura hagai fazasara ayati feletelu. Nah, da amber ira talifusa wate bai manela ata ufi bangai halewe zo aya ande. Babango halewe gei ge bango tomosi omo Yehova ba Yerusalema. Milefari hera Yehova. Ifofa abele ira eheha, leire ira eheha lo balangi, baitolo ira Yehova, bahalewe andre ni halera. Anda gaya ita ira talifusa, iru gimana mahu ande, damai ita Indonesia ai, tata halewe nia, babangai halewe sinoi faduhu si tedeheta, baya tau ita, babai bagi bateteta. Fausa tetelu. Ifola kami dania nomonia Yehova, teramoroi balahemi si ofena. Babosata dae ira talifusa te zara-zara bate duna-duna baha bayati ena irugi ayati siwa. Baha badae sowe hede niwadia badae imane hatema ifute. Dae bayati ena
Hadiah zihate maifute andre ira talifuse. Noi hau gai zara zara badae. Imane. Hate maifute ufaheu banua siawa. Ufaheu dana. Ufaheu nasi. Ba ufaheu dana sabee. Ufahufa ni habairo. Irama ina batalifusa ni omasia bakazoaya. Fehede dae manandresa baginata safuria. Manubuatan eskatologi. Ifaheu ba ifahufa sitobali tanda hari Tuhan atau luo Yehova. Baba mokai ina tesiboho. Salua dae tengah sekedar peristiwa alam. Tetapi simbol transformasi rohani bahi kaya sebuah baba maanuf atau hari Mesia ma Yesu Keriso. Bagina tu andre oihu mufa ba ihu kuniha bagulidana. Ya soga ba boto ba dede niha fefu wa abele loba lagi. Da itu la tafagi bazura zinuna otu afudu soba ayati 5 irugi ayati 6. Ba fefu gama-gama ni habairo simane anaa ba ohutara la ohe banomo Yehova. Ba fefu la khemi bagulidana andre batobali sumange simai famola khemi Yehova. Omo Yehova ni otomosira. Afenu la khemi. Sitramo roi bala khemi gosali ni fazakizelomo fena. Ba ena ule khira fa ide tete. Hewa ai omo Yehova ni fazakira. Tenga simane ni fazakizelomo fena. Nifo anaa. Bafir hizai. Omo Yehova ni fazakira. Afenu la khemi Yehova. Lemoguna kanaa. Fir. Bafefu hade ia jisoba gulidana. Baba mola khemi osalinia me khenia fefu dae. Baya tiwalu ama ina imane bada khegu wir ba khegu ganaa iwa Yehova ngahene. La khemi gosali Yehova badae no fogauni baba netena si faufa arodede ba famati wa ifanua gohite dedenia Yehova baba nge hoge ulidane numale bagamaterewa mesiwa sa fenu faatule ba i ohe baba oha dede sila te ule bani hafefu bagulidana. Ama ina batalifusa ni omasia bakazoaya. Bazinomu fadunda duna badaromali ande. Batola ube sitobali amarahutania bakheda yaita sinobanuania. Ia da'u ifabu wale irain banuania Yehova. Itolo ira bamazahi osalinia ba ifahobu ira. Amaina batalifusa ni omasia bakazoaya. Yai ita damai ita edoni zoaya. Data hale Bai ata u ita umabaya halewa zoaya. Gofu hade ya zadua. Meya ia zanolo ya ita. Ya na veda bahaleweda. Ya zanga bele ya ita. Banga bale hadia ia kheda. Sifodu badede loba lagi. Ya zanga asoga sinangnya ta okuna. Ibu kaila la kheda bazambeteda. Ifo fa abele ita bazambe fa abele da. Irara na ita da. Nasoga zabuteda. Da danda loba langi da ande loba langi sa funu fa omasi ba loba langi sila faroi bambanuania. Amaina batalifusa ni omasi bakazo aya ya mutolo ita loba langi bataromali ande datalau magadro. Manda sawagele soaya baibua dedeu khema. Ya ugazi hede khema badaromali be bazima khe ande. Baina fefu zino maforotongo ande. Fabulu ke hau saai zananego ya ia badedema. Sangabele ya aga iregete ngaha samondongo. Hiza I fefu draga samondongo ande aoi samalua taromadi udra aka. Ya inda agama fefu damato ega batangau bade Yesu Keriso do bangado dra aga. Yaduhu. Amaina batalifusa ta dege geda kheda daromali ande mawai ta fefu. Shalom.